ह्याप्पी बर्थडे टु यु। बोरिङ भयो ल चस्मा लगायो केटाले। हिरो ल है साथीहरू त सानो रमाइलोको लागि है केटाको ह्याप्पी बर्थडे रहेछ। लु गाइस बर्थडे हाम्रो 21मा सकिसकेको छ। यसलाई फुल लास्ट यही हो बाँकी रहेको। सक्यो यति हो। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। दक्षिणा त दिनै बिर्सेछु त। हेर्नुहोस् अब दक्षिणा दिएको अवस्था छ अब है। म त क्यास दिने हो सिधै। हेर है अब ह्याप्पी बर्थडेको क्यास प्राइज भनिएको छ है। हेर है कुन परेछ एकदम उवाला हो आधुनिकवाला हो। निकाल निकाल ल हेर है सर्लकै निकाल न टक्क पारेर सर्लकै देखा। हेर 6,800 हेर नगद है 6,800 बर्थडे भयो नि यस्तो पाइन्छ है। 6,800 को के पाइन्छ नगद पैसा। 6,800 है त यति हो। ल भाइ राइसक्यो रमाइलो छोटो मिठो है।